Here we go live. Mesama Korusia, Kasililia Mainko, Ngai Jacqueline me bil dodar pong college, kaklang me sek me doda. Premier pewe o kalangan ki ang kauno time me katin muitong child iubano kapakap. Mainko Jesus kalangan en komi, kapanga maramusaro kalangan kapang ki ang komi yo Lord. Klakot mo katin muitong sangkak iubano ni maramui. Katin masani riyaman siliman iubano katin katwasao. Kalangan ki yang kamu yo Lord, kamu katin katir wasak koros and so talk is oh Lord God. Itu en om katin manaman o lingaling o Lord. Kalangan ki yang kamu itu en om katin kubur ki yang manaman kids sen ka kodong kamu, sen ka kasay kamu la, sen ka limpakong kamu itu en om katin pakong ki chair. Kalangan ki yang kamu time in Bible study mo kamu katin muitang. Kamu makatin sarau, kamu makatin lingaling, kamu makatin wow, kamu makatin tergem manaman. O me Korusia maki charamas kinanane. Kalangan kiyang kamu yo Lord, the joy of God. Peranen Koht, makin wuye yeyas nanat meur ran koros. Kalangan kiyang kamu irailakan mebilaptra, muitang kamu irai meur, mebil kokertan narai poson, irailakan o Lord mebil battling, ipelianta dengan treble o likamakan koros makin korompa arai pilipilan menewang kamu. Ikapakap kiyang kamu Lord nan nganarai lengkak kelai, rengkak pelata tama kupurang Koht. Sakaprayang kamu yat kaping, kasapa kalangan ang kamu kaun Jesus, mo yat kaunat sanggomor. Amen. 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 Men bil welcome kumail. O kalangan kiyang kumail amay katin Koht to bong kolet. Ni man sangan ran wet. Ay tabi ka ibang ko saya Israel ren kauno. Pwegi na wicket. Tatranet niyasid. Na wicket turin armas kokol kaniya me bedak me bid. Aral relationship to charamen inen ensure ma melel tiperal kan makalar inen ensure ma ragak yang kolanan langari imi men focus ang ni men sangat ani so chika men welcome Korusian bil nanjian to tapon Bible study pui bangka school ki yang mo nam pam breakaway sang curse te Korea to utengan travel mekin attack kecai solang karena lesson ka kasambal pen kauna masani ne yar masakan memela pui kiarail sawewe ari kasambal in Bible study the more we know palilaw din na child sa is kecai acai kapakapakam powerful acai child instant amount child para nang kauno so kalangan ng Koht katin katipong college kaklang me Korea nga raramas limak tauta pilkalangan kiyang kauno as ngakan meur me ako lang naman Kitail ang sa mesampaw yorot kilarel masapoyak chay kilang news chay koy ni stowak chay kilang re mas klarte rekorantong karamen kaila por esa samaka wo waso ma ong Kitail ong yaw tanikin kola Walmart to protekin sang Koht poyaki ikon one burden in likian atmosphere nganen itaiti memre narmas mesasakaono are maka men encourage Kitail palilaw tinam asola is kamren Koht kapan men intercede kapan men kapakap kapan men palian nan wawa poyaki Mia palia patrail turin armas resto wege karta ngan saud kini tanken rail masapoyak ngan saud tan kini rail masapoyak como yo ngai yang sama cakalau tela ina wong Koht ta relationship ang Koht kelail masana mamor masana pang wogi dala mia koros masana pan change agile circumstance agile rairen more masana pan kamaurong Kitail Koht okay Koht mukchail kakau tawang estemela Ebola, Ebola, aba morta. Palorosto morpesang, morta. Kareta. Hallelujah. So ranach iban tapping the song bio the truth. The melel bio. So my bankachin mag, yes, I'm a Bible study in Loyam Pumpeo map. You can get soup where you can palilaw to you what the Loyam why. Patrong okay audience kata okay member nan kono bata group res kata krai men pumbe ragan message ya more private me yang rong register we ki karda we can feel sorry puegi ya sa mga nang got mo yeta talk
kai te ngoi te amangit makin doda ap nganang kot makin kainang yang kecil-cilan min yang Bible study. Okay, so ja amang ka claim wasa kich makin kodos sawas pongkola, so ja memang ka claim makich ma te kich mo yetatak. So ja tolun kich karas acknowledge na kauna mo yetatak nan mo rumail kan nan kupurumail kan pakmailen men doda pongkol te yang Bible study. Ngayon may kayo kalangan ikalangan ng koros mo yung sawas, ikalangan ng solong koros mo yung patapatak, ministry koros mo yung patapatak, mawawa to kingdom of God nan such a time like this. Pokita, aramas masapuer, aramas masasakotra, masapuer, repar, hopeless, iwasaw me light, the lingalingan kod, kun morta. Rehn aramas koros mo poson karate encourage korusia mia testimony po na mo yung blast it out nan Facebook rana ji encourage na seri ka sera pula go we will share po kita korusia lel seri ka na yang wrong masan ng kamor masan ng limpak masan mayumi to end of life iwasama chepa numlaya so opportunity me tuwa chama share masa ng Koht share tama Koht katun biyayang amor char makambilap che ipsapal na week sa malaro ichar anso mo ko masuro ko kamele le mo ko muita ng Christ amor kambanarong kalangan ng Koht anso mo kamban kun ale chaka school ka ko muy aktaban te tatongki kambang kinurong kauno kininanan matang chay makin kapan da chay kin totong kya chay mata chay kin dependong ping chay len lau ko yok laso pil duwe jara masaman backslide so pela sanggot hu yasliya niklak me repent proto kauno kiyang i same anointing okay kauno kiyang i same anointing makak mimipoyan kiway pom kareta yaramen limit Koht just be available okay kapan available kapan kombanurong kauno pan totong kin komay so iko saya yar me sompayo melel te sangan melel payo memeneu kiyang kachai mepit Koht o kachai melel koyo God created man after his likeness and image nan melkaka walu payo lel weno melkaka nan melkaka walu payo lel weno emasani tako charamas Mekoma katin kupura, aramas mal, mekoma katin apa-apali. Kamu mekatin kosanedi aramas, pokomuita merepan patra-patra. Kamu mekatin kama general ta lingan o wow. Kamu mekatin kosanedi por encounter uyapan nilumamu koros. Kamu mepil kasa pulatan ponangan me korusia. Okay? Namar kitebit express koskosaya yang kauno. Tuwa is ngoy remi. Ngoy so trayo yet kom kating kapakata lango sampa auta pa korusia kom katkiyang ya pung enapapali. Okay? Niyarala bi me tebit songo-songon express te songo-songon kawewe yang kauno auta pa namong yung. So, ni kauna kapikata atam, chay wewe keme kapikatar kapikipungkan korusia onek ni rangkauna wap yata atam. Yakarapan enapapali. Okay? Ngayon sarawi sa ikintra katstito tuwetra. Ngayon sarawi katsto murin wiyata ramaso po kita. Ananya tiara ramaso. Mepanapapali sapul mo kapikipungkan. So, atam, abanan ki mong yung te mata-mataw maban osa ma ko jiyo sapungala na sapul mongkot kabuk kauno kiyang atam authority and straighten it out to it como puko ki atam apapali megot sapung kapungala kainanela okay i truth me che suka kakamay kiyan mo ko sa yayar nan Genesis ya karapan na chay kabuk Chay kapag moment Koht ni tuwete o kito pukon apapali songkan meka chung kapagata. Okay? So ya truth karyawan
Aya melel karyawan murin kapagapaganatam men lost the image of God. Magchabang klang truth number the melel number Adami ko tragan fellowship. Rastu tu wajak challenge sa mi ba merpana awat tapakapakabo next sa tama ko ano intinta. Okay, tu wajak chal mana tina tam ko to check no palan wrong kapitiyang ka no. Unless chali pusabano out kingen sarawi api mentinta. Cheka kertanan momoso cheka yang sarawi ap chela palan wrong. Chaigun watak puksarawi yang chaila sa masa ng coach mo chay biso choweweki. Okay? Apnan mo inata mo irakin masan. Kau na masa nong atam masa nong kono relationship po irasama naman. Okay? Mikareta melel koryaw tuwaja nganon koto mimire natam. Kau no kapagata atam pukongane. Okay? Nganon koto mimire natam. Melel koryaw chay bila sa storyo tip potlong renatam oyip. Okay? Rasapek. Isimen kapagapurila story ko I kamelele me chay pon wewegi kapagapugin kauno nga ramas. So, tip potlong irasapek kangatat apelo irasapek. So, irasolaran ki irakon mera popsang nan position in authority or dominion nagot ki yang raw. Okay, authority wat ki pungan kakaon, dominion wat ki kakaon, ramagakaon, manakan. Pan lang, bonset, panset, bonsap. Okay, ramakakaon sa pulmang coach kapugabug. Apnanay sa ume, iratipata, against God, iratipata metuja, tamakao no masan irandewya irawya. Tibo potlong, kareta positionin arayewang coach nanara spirit, esola. Okay? Chapin watager nan kaskun me wiyayar kan nan koryang korent payo Satan dengan saut illegally ansa me ratiso pe ansa me rasabe ko ansa me Satan step in illegally to ja kisangara position and authority dominion. Okay, to the position and kakaon sapol mangkot kabugabug. Puksaraw ka salita me ira kilistaw. Okay, ira shame, ira naked, ira con me, ira solar me nan wutan to waraw. So at tame, doja melel koryawa, me pit relationship na ramaso Koht, atam loss, atam sorasangi nature of God doja Audapanan Koht maur sa kau yan pumpiap. Nature magchekos kasi Koht sarawi, Koht limbak, Koht manaman I nature kan mo. Atam lusang puegi asapek. Tuwecha mia poputiyo nana ewang Koht. Koht puyalar mia wow mi banda Koht ilela sarawi. Koht tuwecha ni tuweni atam popsang. Karakter the nature in Koht sola kosang. Okay? So iyan sa me table took over. Karada table kadete trame child sang rena child no kan namel kaka lemesa ke lemao ibugi tip. Pogida tip kodong pon samba through one man sang rena ramastroman. Arya nature in devolud dua job jaikilan sinserigan cukup sambarca riau rasanya kailo kabo pokita rawacha nature ibuti nature in deep to a solar nature of God. So imakareta iko saya nanay teaching in last time serikan bilanane kodo dedicate on God. Okay, so truth koslu may Jesus got to bon sambawat, tame got stone wiya got stone caporeto,
akat tong kapre Kitail la Rehn kauno. So isangan picture o Kitail kononger supplement kerampukat. Ya, truth kayo kauno kapagata aramas enewongi, truth karyao aramas sabay kong kauno toror sangi, kaslu de melel kaslu mapuksaraw kat kadede yang Kitail kauno kat kito Jesus. Okay, nan ritual kan, nan sangon wiyapa kan, wiyapan sacrifice kan, year after year, generation after generation, kauno irirong, kauno yensen suwet pogida, so to sangon wiyapa yo, armas kaprodong Ariak chay wewe chay mama rice, kamelele me chay koras mama rice, chay konang, son silu isak bueno, po ye wangko tapa kon sampa. Akat kita sapol mayeras, meman maposoni, Esteban mela apapan ankemor soduk. So i truth te melel koslu me bit relationship en kotrang aramas me wiaomo agat kito Jesus. Po meman me pan poson Jesus so laban mela paluaraban mela ngene pan purala Rehn kauno. Okay? So Jesus tame agat ton wia agat ton pen sampawat puen paralyzed en kawela. Dengan triple on kapureyang Adam tame lusango. Okay? Jaga ganda Adam de kadawdogen Adam me Kitail tame Adam lusango. Jesus akat to po yang kawelaw dengan triple on kapureyang Kitail atal relationship ang kauno. Imagarada kasampal Chailen build up a child wewe. Pakaunong gilar mama sani okotme te ewal toror me provided me katki yang child a child chang ni a child pain matamataw So na isa ka sa ya lipraba kung koto po yung praba ka mela kawela angoy parator po irailanan ka maur maunsak. Okay? Ismel prab ngayon sao, jisimo kasi sa ima Jesus. Okay, miya Satan ang sambay kasi yayar nanay Bible study me naklarkan. Igen niya ibilap chale ta Christ ikalap attack. Sang nito token Satan. Ikilang kemaza ikon. So yasama miya Satan. Okay, so tame eso na isa ka ako saya. Jesus me masani liprap o katan ki liprap man Satan. Kareta Satan a child muntiji. Kaitek child pepe yang ap child pewetier. Pogita Christ peweti Satan. So kampa moitang Christ and rule more, moitang Christ and rule more, a power in Christ mimereta. Satan ban tikitila o trang. Pogita child asa taris ki child. And some child such a Bible study, and some child yang aja sarawi, te yang aja malim sarawio, te yang aja rong puk sarawi awat ran sarawi as chichar. Satan mga entarke di child. Child say ko sa iski child o kalanganan ko trong child. Okay? Eko say eko a utra darket, eko tong kawela kemela prapasang. Kawela ta kawela popot kan. Gemela sembucak pulo-pulmanan. Gemela senserapin pulo-pulmanan. Prapasan kisang got me pewaman. Pukader tatang yang kauno. Okay, you utangan travel magodong kawela, gemela, prapasan. Karada ambilibilo ay bilibil pan anso koros on kauno. Pomaso a Satan we rukruki and kawela, gemela, prapasan. Okay? Masani yang ngoy parator pok irailen kakan ke maur maunsak. Ya maurunsakan kamuitang Christ amo mauran sa Christ wogit kamuila nganen ko tiya tapo mo wen ko to put the remi. Kamu sa me count Jesus kat ponsambawat ya katarala sapol mawarong ko irail kola kalok selioro prodo Jesus wiya kapaka. Ari irail kalap klikilan Jesus kalap wiya kapaka. Amang warong ka bakren Jesus. May bangga school gigis kayang tuan kapakaben Jesus magchel an. Sama tumakat na lang maro mo yung sarawi. Okay, bangga school ko wasaw Jesus masani may mo yung poeta.
Kupromian we are samba tuetanan lang. Okay? Kapag a fulfill ang sa Christ pola pon lupo kapriyang Kitail Wayne Koht. A fulfill kaya teka bang godo. Karata makomup sabal, kamu yer koirta na nomo wewe ki is kamu nan Wayne Koht tiatar premi, Wayne Koht tiatar nan penene, Wayne Koht tiatar nan wasama kamiya. Okay? Makarata ipsabala na wiyawi ng corner in Sampa koros. Iyay kapagap north, east, south, west. Wasa koros ng Sampa. Ngayon sa Pangkilan sila Wayne Koht mimipon mo narmas koros. Okay? Chay sa tuya kapagap kumegot Jesus eng apatag yang ral po esay kodo po kita esay lobula. And so me Jesus lobular Wayne Koht iputiya remi. Hallelujah. So masani irailan ka kan ke more maunsak yan yet Thailand joy dominion to a drop pung me kauna kapre yang ke Thailand ka kaun de aba bali de kau kau itu pak ye we utangan trepel kauna kapre yang ke Thailand authority dominion no okay dominion e wong kaunta dominion what ki moin bil kaunta pung o kaunta So, kauna kapre yang Kitail through Jesus. Okay? Ima karata inawang court ko nang poita retailan sa wat. Kitail sa ko nang draw yawe po yan melangay ko lanan langay enjoy. Chay ka enjoy. Sabat. Wasama chay memorselia. Anso mesampaw yo gogo di yo rotorot law yan since what ngano mo pang yo lalaw law yo berberen we apan pon sampa law chay ko lanan lang. Okay? Pui sabulman Jesus kapag may patag yung warang ko up niya pula, the kingdom already come. Okay? So, mi masani ko unsak. As cho, kahit chebang ya samsama mo ngayon, inak na hindi siya mo ninan lang. So, kahit ba mi misalingay hopeless salingay da, iban na lang pampaw ni matipay mararasang ay uyamawa mo ibang kularan ko. So, ibenta ko unsak. Chay ban enjoy God now, nana chay mamora, chay ban perenki isi, nana chay more for God is personal. Okay? Ak chay ban kol kaparaparan more so ka kolare. All right. Nang kayon son siluwa kasaya. Meman makin mimi chanan tip yeyi na in trepelo. Makin wiwiya tip sangatani trapio. Oh, ime apalang kamu yo ngoy chanap ale da kraisa cha excuse kita patrakan macam excuse kita patrakan chanan chiang klang lang puksarau dame ko sayagi tuang geja sabol mangko tieras katsto poeki karapa wet puen kawela tatoken triple okay puen kawela tatoken triple mangkakela kai common men sangat me totran ngoy kak patapatak kai degis chugunata Run chorus. Okay? Run chorus. Ang sama ko so lang la Satan ataku. Atang komoy loud. Amo pilipil wrong ile de aleta inong court o tatongi is komoy me uyayang komoy. Okay? Ya pola puen ka uyayang komoy is komoy. Hello? Welcome my map katapong college. Ye ki young child me pita child relationship ang kauno. So songan pung the facts me payo me puksaraw ka de child relationship ang court. So scripture me milale kayon son siluwalu. Me man magan mimi tanan tip ye na in trouble. So yeramen come excuse kitipam kan. Puksaraw ka de may bang wiya dadrati para na intebel ngoy. Ang sa may ipsapal, penaway ba nindindang yan na yung goat ngoy. Sabol mang goat ngoy, kalangan ng komoy, may goat sabol mang ngoy. Okay? Anki kapag me free, me asa me song koros kom mamasa niyang kauno. Egubur perengi o karkorongo o mensawas. Okay? Ako saya po kita, trepel megan wiya tip sangatan ni trapio. Sapul mangko tieras kotsto pueke karapa eutra
in Kawela, the dog and Trebel. Karadan some chicken testimoniac chabin no Pocatala Trebel loud. Maybe Pocatala Trebel loud and a kila kauna loud sang. Bogida kauno Kawelar with the Jebel Red child. Okay? So you get about your lesson and curse, the Korea. We men in fight the Gomo young Kosto, Puggy a weapon, McChay so long and Bibi young. Yet what we are little crazy. Chukakabaka de we Dowd, we Pepeka Salja, de Luet, okay? So, Kosambal lesson in so to get. On Masana Macterio, what we you gupana? Kosaya Macauno, Kauno Kawalar Wutingan Chebel. Karatakampan men Muitan Kauno men rule. A later Christ we were I Cobrayang I more, and we are Songamor or I count. Cobrayang and we are Songamor, what child acknowledgement, my street Sabal, and chances of wingwood. A count will run chorus. It's a daily joy. It's run chorus, I believe. It's my count. Jebel the ngoy the Jesus. Jebel the ngoy the Jesus. Okay, my ban. And some people Jebang go to an decision may apal. You make call yenda. Ayip sabali raika kaleja kiss. Amo. Maudan e apal. Bakren kaunon ki ang kamoy. Kel. Okay, Jessica pain bugit kichay like us a yayer. O kauno pa kong child nan tipachay kan. Amen sa usay child. So Colossia ria wisak limao nilopo o Christ kachin kasorela manamanen ngena kan mekakaon. Kasari railta mon pokon sansal pue armasakan nasa me pain peway rail tier o kalaway raila kalaway raila. Alright, so dame sa ko saya nuwayo ko saya me pon lobo Christ kawalar manamanen ngenakan. Okay? Karida kosampal komuyo ngoyeng niya Jacque kabakap chaban matawa power and God. Ang sa may bang kapakap kira mas man sumo chukak kapkaparo ko yan da asibila nanan yan wawek sang sumo da. Nanay malial yan kira matamataon me Christ pawedir ngen koros. So sumo ko sang ren ngen. Okay? So makompan sapul mangi sangon matamatawo push o mo kapakapanan. And powerful. Pokam soja, we are back main court, Melama, Kamau Yala, Mang Mataka. Yat me share on Monday yo. Nanai Ibanto dan share Matakio Atakai wasa. You da chocolate in that so drum, Pongo Manaman and Dogaya. Neck. Okay? So okay back checking Lamame. Yananang lamao pa kaunon wrong. Tama kauno men korongan na chay kabaka. Magchild tatong ki is ka child me uyayang ka child. Okay? Kauno ko purperen ki poson. Poson tuwa che ngiyasa me kauno according to the scripture nang Colossia riyaw isak limao niya chay watak panag. Kauno kawalar manamanen ngenakan. So karatan sa machay bang kabaka. Vijay kapag nana declare power of God para masan deep ngan south may misalim bachala na wrong. Abham poso no wato answer. Okay, kay dek magkapakapon. So ibil kalangan ki testimony kay wrong sang Rehn John Bible study yet tuwan arail bil kalangan ki breakthrough wrong momanayin da. Kuleti jawa sama daken cows, okay? Kapag nasa me nanggot merem kagak palian. So ansa me rebel testimony nanen kaparanamo matawa kauno yawana ken peren ki komuyong ay kakertanan poson puegi without faith just choka kaparan dakot. Okay, masoja poson. So choka chaban scripture tabachay wat ligiyala. Choka parani dakot machay choka tatongki. Alright, so truth number 5, the melel. Melelin
a child relationship ang Koht. Number payo, child new creation. Ma kompan masani me ngoy ramaskap. Yaraman ki matamatawan me me child tepinda te kauno kakone ta cha kiswasa morin mas mi mija. Ans ma masani komo yaramaskap aledi ja ngoy ramaskap. Okay? Puansa pan pegasal keme ogis wasa reise yang kapala or ya imoitong room imoitong al nen saudrong kun koto wasa mesek yang kabo. Okay? So receive who you are in the Lord. Aleti is kowe renkauno. Aleti is komi renkauno. So truth number payo, through reality of creation we get back the image of God. Okay, niyan sa magchay lipsapal. Puyawe lipsapal. Nan ngana chay ka pleu bidi. Nganan kauno Jesus wadore chay. Ngana chay ka pleu bidi. Relationship de ngen me katokopana atami Koht apurotong chay. Okay, nganan Koht apurotong chay. Nang ko yung current isak limao, paisak isulel paisak tuaw. Kayong current isak lima paisak isulel paisak tuaw. Chapinaramas yay atam, wiyawita sang nupuel. Karyamanen atam, ekatstito sang nanlang. Okay? So, masani kaun Jesus. Kayo natama wiyawi sang puel, karyamanen natama ekatstito sang nanlang. So tuan achal kin wawa moman aramas mawiyawita sang puel. Ituan kachal pilpan yang wawa moman aramas mawiyawita sang nanlang. So dami ako saya. Ansa magkachay liputik chay koerta achal maur tuwetra kayo natama. Tiba chay ka na achal excuse butangan trapel achal excuse. Ni achal lipsapal chay muitang Christ achal maur chay pangkang men maur ki ay mauren mas. Okay? Ay mauren pitiniyaw, ay mauren lipanet, ay mauren pirap. O ibang kang maur ke pokita, ibang pungkiyang yang, may lugayang Christ na nay maur. So ibang men mauren Christ and ut poitare. Okay? Sime wasan mo tawata ko siya yang ketrail. Nan Roman walur ya isak tuwaw, irailakan me Koht katin pilatar, epil katin kilele iraildi. Poran rasongala sapul mayeras. Po sapul mayeras en buyala masani en ria metroto kan. Okay? Mekarita paninen apalong kecil. Nang lesenin baptize me wiyaw because saya melelin kolula kun wado melelin wogla. Tamara maskin struggle ki kinda yalidar Christ. Isay klang wukla. Kolula sa tranok melel. Okay? Tuwe chay kakanda kapagabo puwe ko may ni emotion, may ni touch. Apo sa tro pulta sang nanong yung. Karada masanang got. May ban men wuk sang atam. May buki di ko ertalalew. Ay ban men wukong karyaw atam. May yayikaw Jesus. May luke yung nanay nong yung. Or yaiban, so jaja luke yang up because ya rancho. Okay, a child testimony ya automatically kiwi sang child to watch ngoy sang makulo kaya sudabe azolaka podiye. Okay, amia cha me coach making no sapong alaya. Or ime mo kan pensar na na lesson in so to tama karda chay so lang era chay bikin mo ya dati. So okay saya me Tama yera so wiyayang ketrail. Wiyayang ketrail atrail yang wiyala seriyang Koht. Okay, so jajah makon tipa chaykan. Kapuray ketrail la ren kauno. So chayka kenda. Sama chumagachkat na lang. Piltu aja kapakabon. Turun ketrail. Chay mamaray sama chumagachkat na lang. Kauno mangi makaitek sabol makchail. Kichay wiya kapakabet po chay ka irta jasa. Sama chumagachkat na lang. Maro mo yan saraw mo yan poida. So, ansa mako mupsapal, ansa ma Christ, yerasin kauno, tuetra mila remi, Christ,
Aloyang amuyang baba gila baba Koht. Okay? Nan Roman walur yesak tuaw. Railakan makot kin bilirail dar. Arday mem kakela kay kamay. Yakarapan om menyang Bible study Koht pil kamay da. Ge Koht pil kamay da. Makampan wat nan Revelation nan kodiale sak silu. Kasi mag kauno pil Kitail dar mona chaile budi. Okay? Imakarada kauno sapulma pilipilo miyer pon sapulma kabug te aramas. Aramas makin sapeng teso. Kosandiin kauno ang amanaman Kitail nakiyar. Kaidek puegi ya ipsabal kauno piliyadar mona ipsabal. Ngoy maban sapeng teso. Okay? So wasa masani Sabol mayeras en wiyala masani en ria metotokan. Asa machay potlong ero wiyala panay yung Koht. Kasi yan anay kaskul me bilin na kiro. Kaun Jesus masani kamu wiya ria ong nipanay na yung kauno. Karda banapal tolul chalenda magchalip sapal chay solang. Ak chay mamorin samba. Machay mamorin samba, chay lanana crucify, chay lanana gemela, kalusiam yala, at chay linangkan me, te at chay wiwiyakan, me label on chay first Adam. Jesus got kido second Adam. Okay, i me second Adam, kaya de got kido second Adam. Apo i makaryaon Adam. Kaon Jesus, got tonga purik chay lang. Rengkau non relationship nan paninayan Koht. Kayon son payo isa kisu karyan last in scripture. Kayon son payo isa kisu yet karapan atrail ban anaki unsa ken limbak lalatrail. Pugitrail ang kak ayma melel ni ranen katek. Okay? Ranen katek pueki mauritrail nin sampawat tuwetra yeyasan Christ matawa mauri child ni sambawat chay sacha panlel na lang ak chayla puyala maurin Christ makarada ipsapal wat ki patlong nan maur kap. Okay, kay dedication o wiya alan rijtaw ap mamore urano kairta ng poson imewado wing ko tretal so kasaya Ye karapana chay panan ki unsaken limbak lala trail, pokitail ang kak ay mamelel naranan kadik. Okay, kauno ko ti melimbak. The more we love God, palilaw din na trail pakong Koht, ipalilaw din koto, kupurang koto, momon koto, autapan Koht, apan sansalye na na trail maor. Okay? So pagkatay lang kak ay mamelel naranan kade kasi yayar chayban mela judgment seat of God is waiting. Chayban mela muri kadeg. Mia wala man patangkik sin story gispilmen buya sin soy. Tanam mia wala man kolan light la light silly. Kumain mga samay po dokin light kay deni aman all choror. Tanala steliak lang ata sumbuchangis. Pepe nan mataw pon. Moin rapa be. Pepe ananas sawas. Hey, lukwar. Menlaw ko ta sawas iya. Wala ko la sawas ta. Wala ni sabo. Simcha ko kairta. O kedin julo. Mo. Kuya selia peren Jacque. O kawela seliko sonet kan. Tenaran mi ko lang kapungo. Kola priya mo ibo. Ol me sawasa uy me church. Arya kalau ka bandip me wiyaw. Abungo ang rano. Arya bunda. Kumano kay yola. Ngoy mo ka sawa-sawa tan so magcheck wala. Aso me kaklang yo tanan sedo. Wala ko saya me chamano. Apan sawo isa wasayuk. Ansa what? Iwiyay bugon katik. Okay? So, since to work challenge macam
palilautin armaskeninta. Makot manen limbak. Aistu kamelele mabangkologik child murin mela. Okay? Aistu kologik child chai me pilata. We are the here long Satan, onan Satan, tron langkan. Arya we are young chai kalangan pon. Makchai ban lustang nan lang, chai me pilata. Okay? So, Korean, current limawi sa kisuwa ka saya. Punimema na kan wiyala sabol mang Christ, agan wiyala ramas kapman. Men masok in sorala, megkaput Williandi. Kareta i-encourage te kakela ka solong korusya. Kom sodra na neta tonay momotso, may Christian Mission Fellowship, de friom de pros de godly, puen miam testimony, asa makomup sapal, mia sapol momo testimony. Pui ko sa yayar makaidek momotso, me bangaki ang Kitail testimony, momotso kauno tatongi, puen kakarata chay poson. Patapatago ang chay poson ng gilay. Tama kauno, po scriptureon po itarechal, me morin mas pansora la kapwalianti, at ay minimini ang Christ kalea. Okay, at ay pilatak chele ni sapal. So, last scripture, ko sa yayar me lasa, yet udan laso. So, na isa kriya isa kwalu, ikiyang rail mor sojuk, o resotapan mela. Okay, ikiyang rail mor sojuk, resotapan mela. Ikiyang rail mor sojuk, resotapan mela. Ino yoma. So, take faith. We are person. Kamu yan aleti masa nang goto kamelele. Ara daw dan mem break mem palang away. Likaman ngayon south magam pijikin Kitail tame opposite masa nang got. Arena tayo ang pilata rong Satan orong pena tayo matamataw tayo ang sujo kairta. Chichon tayo ang ipsabal. So we are pili yo. Kamu yan wow nuki yamu na ibang wow nuki masa nang got. Whatever he says, let it be. Okay, imomon wow nuki yan mo. Tame masane dacha kapoyada. Tame masane dacha kamelele. Arma ammen kamelele kapoyada chukik sang ammen daud ammen pekasalki kompananane mangi me Satan. Okay, Satan makin attack. So imi bangka school kini sojuket. Yamu mana tayo bang bewedi. So ikiyang rail mor sojuk kauno masani ora sojupan mela. Sojaman pan atiyasang rail ray. Sojaman. Inaw yoma. Sojaman pan atiyasang rail ray. What ki from God to us, sang ren kauno ong Kitail, epeng kosaya yar epeng declare, epeng masani. Sojaman pan kisang irail ray. Okay? Kaun Jesus mamasani. First riyasak tuwa was samay makachkiyang ngiya irail. Okay? Iko sa yayar na ne lesson kanan. Bilibiyay. Yung man why Japon be bilibiyay. Okay, Bolivians, Pilipay, riyaw isak silu, masani me chesukak peni nang yata, the pain men we asapol mangos, the dog, yi magin kamutaraki, nganeo magin kamutaraki yang Kitail. Okay? So, nariyasak tuwawa, abdebil seal, tama kauno masani, samay makachkiyang rail, kachkiyang ngiya irail, me lapastang me koros. So, Koht, Jesus masani me samaw, lapastang me koros, karita menlaw, pakita, como yung men excuse ki, me Satan powerful. Iko sa yayar me Satan powerful la o ngaramas me sasa. Me sodran ka relationship ang Koht. Okay, sasa merana na relationship ang Koht parang kakelail. O sotra aman makakatia sang rail niliman samay. Look yung wayon that no one can snatch the word atia sang way kasang. Sotra makakway kasang irail na liman sama. The word for God to us sang ren kauno ang Kitail done deal. Sotra sang we abayo. Magabanta main Koht kon makonya teso main Koht panyang kamorla teso. Meta milar nin senami. Okay? Maso, kadeta marin, ragan wiya rail koyak, pogotan receive them. Ane kauno akat store,
kichay la realitar, kauno receivers. Kichay me pampila talia lula, okay? Kauno masanir me Satan, the sotra ko tume, porque manaman koros bimeren kauno, penchisis masani socha me ko lapasang sama. Karada kite ki yang Satan a credit. Ela como me plata luwe sang Koht, okay? On kauno on Satan e pewedier, Satan lose you. On como me plata lula sang Koht. Kareta ni klok mo kampang proto. Okay, makom yang korong at kau takkan rain sarau you iko saya prodigal son. Kali lautin kecai solan jalan ke mong yung prodigals. Metwetra. Ola sa me a relationship na serio to tran tip koros wiada chuka kawela ke mela ka sorela po a relationship pok na serio. So yi cho momon kamu yo ngoi on kauno. Chama lamata lula san chama lamata chuka mele lai no kan and so koros me chabang porodo. Men bileo kal ka weekend kita ta ligon na mark ligon nan chan bas. Men bileo ki to ring in authority or dominion. Men bileo ki to suit po ide chiakti me ko me chona. You know, ki yang sudro ye puksarawi. Puksarawi yang sama puksarawi minin ne chai kan chai la sama chai suit kita puksarawi Satan tang Satan masak puksarawi. Okay? So yaraman ki yang credit Satan ranat ma amo weakness magcha sapeng ki yang Koht italen mo pakmak ren kauno prodongi enen limbokong kami enen limbokong kita eno gidir me sotra megot kakisangi kita nan lemau on our side a complete. Okay? Kalangan iban ider wasat iban pagita chailang kapakap ok chaiban bileo 2 o'clock walu so juket clock in away. So kasambal lesson me bang ya so juket po ban empowering child asa takot Korea. Ok child mayaw sang bang Korea. Main kaun Jesus kalanganan kami kapung maramus sarau kalangan kapung kiyang kami sapul mamu masan. May ngo Koht nito ay kapata boy panaramas met i-imagine makamgating kapatar ni limbamuikan o palang away sang utungan treble. Nan malyal kan koros me matamataw sabong ong tama kamgatin masani. Matamataw kan koros me dominate sang nubuting o likaman ngayon south. Sa kamelele tama sabon mamu masani. Eutra me ako ton uya ako ton kawela kamela prapasang. Kamgat to posanan ke nor ansawat maunsak. Lau kich pilpan lel nan lang. Ikalangan kiyang komo yo Lord sabon mamu masan me mamoro powerful. Komo maganggatin kakela kayang. Nan maure naramas ran men kamelele o poson. Ikapakap kiyang komo poson and rise up. Maka kiyang kit tipin so poson. Mesehan ke momu yo Lord. Maka kiyang kit korusia. Magin wat-watak sapol mo masan te rong ap sutra kamelele. Pusakin inanan kat-katrop kita at kamelele. De kokon tipatrakan. Kamelele mo poson kay te papam te inang te matamataw. A poson ye kamelele tra. Tama kam katin masani to transo sutra kilang. Kalangan kiyang komo yo Lord. Sapol mo kapayo sapol mo limbak. Ponarmas korusya nan rumat. Korusya mebilbanto ta muro bil kilang. Kapagap kiyang komo Lord. Bebolo kalanganan Koht ang kakaputinan more korusya. Ang kakapayata more korusya perasan somaw. Iralakan me somaw. I-release manamanan Koht. I-release power in Koht. Ang kakamela kisang waikasang. Masan sumaw ng paluwarkan, O Lord. Resurrect faith, resurrect dry bones, resurrect the prodigal son, the daughters, O Lord. Resurrect senasa. Makamu Koht. O kamkatinkin. Kasinan o maitang sapul mamamasan ng kasinan. And stand, O Lord, and stand na not more than every generation. Sa kapriyang kami at kaping kalangan. Pagkatawang kami buwan ponpe, kapag kaptiyang kami leader korusin ng government ng triyak, ng momotso, Lord, ng panene, ng simpanene kan, kapag kaptiyang kami. Kuprang kotong ang sarawing, ang kotong triyata, na niyong korusya, Lord, water revival, wasa sabilkin tunin sang yaral kami tunin sang Alaska, Guam, South Korea, oh God, Philippines, oh Lord, nan USA, Fiji, wasa akan koros me chocho sa kakilang, oh Lord, nan krup weto God, kamu ke lep me uyeta to, kita ramas sotra, puwe ki sotra mekot sa kakateta sa kakong uya,
Sa kalangan kan masaglang result din tama kamu kajan wiya nan more na ramas. Sa kaporayang kamu yat kapeng at kasaba kalangan ng kamu count Jesus no yat count at sanggamor. Amen. Amen. Kalangan ng kupromail, kalangan ng Koht o chay ang biliw na. Bye.